Jangmi poni phainar kebarni District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong RTI claim bang Mahajan Kro pherang kiamai ingni ponsi forest sai kamalong aron repen vorengang hoi ke doana phat Karbi Anglong Autonomous Council pen kang than pon edji la pen Central Forest Range ke parlo dhansiri ke damatwar forest along lelong aron repen MS Glass Corner tu godown kapang nitana phi forest sai kam la pen Karbi Anglong Autonomous Council atum kilang ding aputak pherang kiamai long lamthi chepaklang po Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen kepang dakpon forest sai kamalong aron re pen worengang hoi ka chapalong dun bang pharo kwet shokatuma phan ingthan ponsi akimi mate advertisement kipaklang ponji la pen fresh interview ki pithuji aputhak RTI claim bang Mahajan Pro pen ke pachini pon atengke illegal pen legalize ki claim ji puke chedon dun bonta fresh advertisement kipaklang lo bulote koson labarin ki claim tangatum ansi joglong chodji akimi atumke joglong le pupoma matangte akimi aban pangui kungpoma jongsi pangui kungpulote arta pen chenglok physical fitness ahi koson lo kachingbar po tangte abarim non ke claim poma tum puthot borengang hoi chelong dun thu unjilang ma pusi Mahajan Pro pen karju pedo lapen CM sarmata pulo Supreme Court pen isi standing order do illegal advertisement of a pin interview of a pin pen ke jat amore ngawar saita ki long le pusi alang nita than lo lapen hala solo mangke dilita convince lo dilita chekroy duno lapen aro dalam ke lake rat ta chekroy dun ni lasi lalo lapen aku alang ni isialang ni itu sia lake hai bang je ke damtang ningkan ke hoitu nili ke lang bakaju nade ke jok chidota hai mane seta nili kan julong ke lang tengke ke damtang ningkan kep an awreng war sai gipi advertisement of a pin pen interview of a pin pen ki pipon awreng war sai claim atu phan an asakuri ke do tu phan an bangke non aroda teng pensi non pipon na po kasi re advertisement mate interview pipon po tapen da so teng si dil tu aroda teng si claim po si alang ri than pachini po illegal appointment po jone bang pharo crate thoga Karbi aphan borengang hoi pen ke thanji aphansi Karbi Anglong Autonomous Council atum kengkam chijor pon tangte dhansiri ka chelenga towar long ke do Central Range sai kamathing no long amat chiri krehini forest along le heglor MS Glass Corner godown ahem ke pakkim long tan ki mangni koson si lapuana dangke thelong le lata forest mate wara long le heglor kile kupuson si kapachirai long pop lo lake pilo illegal kalima mate Glass Corner aphan ke illegal pu heglor ta Karbi Anglong Autonomous Council atum langding poma kusi RTI claim bang Mahajan Pro pen karju pidoponthu Prajit pen sarkar adyo arona tempen declaration kulina po raka longle department longle pinna longle kasi lata is illegal lo kasi dili kulji kasi pini kaso phera kia mai pen Karbi Anglong ara phanga dili ka pachini uthot pachini kan tunji ke sonni he dalam lo gore ka war sai chuklem mo forest along claim atumta alang itu bapal isuk se pin pen la go pet tumta isi mesen asai dek kon pen alang itu kilang dia ki mesen di pan dek pot pusi di leading thelo tapen CM sarmata chuni milo dia ke Supreme Court pen order amite akapret illegal ke itu nep dulu ma ba sarkar atum jinje dulu ma ba action end dulu ma jela ke court pen order ami ba court pen order dota hai tapusong na di ni itu lasi that di puar taunang mo bojara budhe धौलसिरी के दामतवार सेंट्रल रेंज फॉरेस्ट अदू बारी अहेड के एर किंता गो डाउन ग्लास कॉर्नर टू अमेन a businessman amen per lada business establishment do किंता forest ahead office adu long किंता जी लके रात तक long from news report Karbi Anglong live